jedinici svojom vojskom ušla u Ukrajinu, a ne zato što ima imperijalne namere. Ako uzmete da sravnite neki grad, ako vas baš briga za civilne žrtve, kako ćete objasniti da to nisu imperijalne namere, ja sam šef, imate da me slušate, pa to je Amerika. Onda će ovaj deo sveta kaže, pa neću ja da budem dobar sa Rusijom umesto Amerike. Ja hoću sa Rusijom da gradim svet u kome neće biti imperija. Uopšte nikakvih imperija neće biti, nego jedno uvažavanje, razumevanje, razvoj jednakosti, razlike, bez diktata, sa sigurnošću za sve, sa trgovinskim i ekonomskim mogućnostima investiranja za sve i tako dalje. Time što postupa na ovaj način, to jeste veliki pritisak za ruskog vojnika koji je tamo u rovu i koji zna šta sve njegova vojska ima, on stalno prima na sebe te udare Ukrajinaca, uništava ih, gine i sam, mnogo manje meri, ali gine, opet prima na sebe, uništava i u nekom trenutku sigurno počinje da razmišlja daj bre više smlati to sve, da ne bi, ali generalno ne može. Tako da to što, način na koji Putin vodi celu stvar i to čak njegovi generali neki ne razumeju, to ne razume ni čitav niz intelektualaca u Rusiji, zašto se mi ne vratimo time da znamo mi šta je naše i tako dalje. Ne shvataju da je pobeda protiv globalističkog imperijalizma, a to je bitka koju vodiš, moguća samo ukoliko izgradiš multipolarni svet, koji će biti na potpuno drugim principima. U okviru toga ima i ta vojna operacija u Ukrajini koja ne može da se vodi samo logikom vojske da pobedimo što pre, nego mora da uzme u obzir celinu u okviru kojih deluje. Tako da sam ja siguran da Rusija, odnosno Putin koji u suštini donosi krajnju odluku, neće nikad posegnuti za oružjem koje je neodgovarajuće u smislu da nanosi preterane patnje civilnom stanovništvu.